Arada Suadi Sacramenta Bhakti Mona Kartya Kalsa Kartang Tukanama Kartang Tukanama फिलिपी घरांबरोवन सांपावूल सांगता जेजू क्रिस्त देव तरी आपल्या मनुष्य सैमान तो कलतो जालो उजवाड या संवसाराक दाखोवच्याक तो आयलो ह्या उजवाडा मारिफात काळोख ताणें पयस केलो समाधानाचो प्रकाश ताणें फंकयलो ताका मेळोवंक आयिल्ले आमी आत्मीक सकत जोडूंक आमी हांगासर आसा आमच्या जिवितांत शांत समाधान रास करच्यात असो आदार मागून गायन करुया संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो संसाराचो उसवड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश मागोवचो तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालयतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वाधी Sacramenta Bhakti Mona Kartya Kalsa Kartang Tukanama Kartang Tukanama जुवांच्या वंजलांत जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां एक बरो गवळी जावन सोमी आमकां हर एकल्याक जीव दिता जिविता जरीक तो आमकां आपोवन व्हरता ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत खरें जावच्याक आत्मी कानान तो बसता हर एक दीस ताचे संगीत सोलोवंक आमी आशेता त्या सोम्याक उलो मारया बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावोवचो बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता सरी आमकां पावोवचो तुजें जिवीत आशेतां आत्मीक खाणाक लालयतां तुजें जिवीत आशेतां आत्मीक खाणाक लालयतां हर एक दिसा तुजें संगीत चलो आशेतां आराधा आराधा स्वाधी Sacramenta Bhakti Mona Kartya Kalsa Kartang Tukanama Kartang Tukanama Hallelujah थोडा ताळ्यान उलो मारया सोम्या Hallelujah 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 Hallelujah
Hallelujah. 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 Aradan tuka somyan, stuti tuka तुका somyan, समया तुका महिमा तुका स्तुति तुका समया जय जय तुका समया हालेलुया वर्णिता दिनवसा तुका somyan Jesus. हालेलुया 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 मोगाळा somyan Jesus. हांव तुमचे संगत अखेर पर्यंत आसा म्हणून आमकां हर एकल्यांक तुवें बसावणी केल्याय. हे ह्या समयस तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून तुवें आमकां आपोवणी दिलाय. तुमी कळवळचें सोडून सोडा, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून बरोवसो तुवें दिलाय. खंय दोग वा एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात, थंयसर हांव आसां तांचे मदें गात म्हूण तुवें कात्री दिल्याय. खंय आसा तुजें दिर्वें, थंय आसा तुजें काळीज म्हणून जागृतकाय तुवें आमकां सांगल्याय. म्हजे संगता एकवटून रावात. म्हजे संगता एकवटून रावशें जाल्यार ह्या तेश्ट फळ जोडूंक शकतल्यात म्हणून तुवें आमकां हर एकल्यांक उलो दिलाय. ह्या पवित्र घडये उंड्या रुपार खरोच हजर आसून आमचे लागीं उलोवंक, आमच्या काळजाचे अत्रेक आयकूंक तूं आशेताय. तूं आमचो सोडवंदार, तूं आमचो इश्ट, तूं आमचो बरो गवळी, तूं आमचो वैज, तूं आमचो भाव, तूं आमचो सांगाती, तूं आमचो आवय आनी बापय जावन ह्या आल्तारीर खरेपणी हजर आसाय. कसलें भाग्य वर्थे आमचें तुज्या सांगाता रावचें. आमचो संपूर्ण बरवसो ह्या वेळार आमी तुजेर दवरता. मोगळा जेजू, आमचे मदें गात तूं येवन रावलाय. जेजू, तूं आमचे संगी आसतना आमकां ना भिरांत. जेजू, तूं आमचे संगी आसतना ना एकसुरपण, ना खंत, ना बेजाराय, ना दूख, ना निरास. म्हजे संगता एकवटून रावात म्हणल्यार उतरां मारिफात. तुजे संगता सदांच रावोंक आमी आशेता. मोगळा जेजू, तुका ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. आनी ह्या सक्रामेंतांत आराधन करता आसतना कितलींशीं असर्यां घडटात. कितलेशे जण ताचे वायट सवयो सांडून नवी जिणी जियोंक निर्धार करतात. कितलेशा जाणांचे कश्ट, समस्ये, दूख, पिडा शिडा परिहार जातात. मोगळा जेजू, कितलेशा जाणांक शांती, समाधान, सवकसाय लाभता. कितलेशा जाणांक बोगसण्याचो स्पिरीत लाभता. कितलेशा जाणांचो भवार्थ घट जाता. आनी ह्याच अखंड भवार्थान मोगळा जेजू, ह्या वेळा तुजे सरशी आमी धांवून आयल्या. आमच्या काळजाचे, आमच्या मोतीचे, आमच्या कुडीचे गाय तुजे सरशी दवंक आमी हांगासर आसा. तूं आमचेर दिश्ट कसय. मोगळा जेजू, हो थोडो वेळ तुज्या सावासांत करसूंक आमी अत्रेकता. आनी ह्या वेळार आमकां आमी विसरन सोडटा. आमचें मोत, आमचें काळीज, आमचें सर्वस्व तुजेर आमी कसयता. आनी तुजेरच आमची दिश्ट दवरल्या वेळार आमकां आमी विसर सोडनो तुका आमी घेवंक अत्रेकता. मोगळा जेजू, आमचे संगी राव, आमकां धैर्यान भर. आनी हो वेळ मोगान खरेपणी करसूंक तूं आमकां कृपा फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. अर्गां तुका सोमयान जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, मोगळाप तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, स्तुति तुका सोमया जय जेजू, जय तुका सोमयान जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू, हर्षितां तुका सोमयान जेजू, हर्षितां तुका सोमया जेजू, वर्णितां तुका सोमयान जेजू, वर्णितां तुका सोमया जेजू, दीनवस्तां तुका सोमयान जेजू, दीनवास्तां तुका सोमया जेजू, नावर्तां तुका सोमयान जेजू, नावार्तां तुका सोमया मान जेजू, तुका सोमयान जेजू, मान तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू, मान
उल्हासान तुका सोम्यान जेजू उल्हासां तुका सोम्यान जेजू उल्हासान तुका सोम्यान स्तुती जेजू तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ನಮನ देख नेगडी बोर बसात जरेमिया प्रवादी अध्याय 17 वाक्य 5 म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आसल्यार ताचो परिणाम तो बगिना कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जरेमिया प्रवाद्या मारिफा सर्वेस्पोर देव आमकां हर एकल्यांक आमच्या सक्तेचेर न्ही बगार देवाच्या सक्तेचेर संपूर्ण भावार्थ दवरून जियोवच्याक आपोवणे दिता जर आपणाच्या सक्तेचेर जियेता तर तसलो मनीस शिराप पडलेलो जावं म्हणल्यार उतरां मारिफात जेजू देव आमकां जागवणी दिता पूण बगाळ बाबा भयणीनो मुखारून 7व्या वाक्यांत भोवरता बरीत उतरां सांगता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली फाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी सुके दाडीचे वर्सां ताका पुरवना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाचेर अखंड विश्वास दवरून जियेतलो व्यक्ती खंडीत जावन कश्टां बेजारायंत दुखेंत आकांत अनवरांत संतोष भोगता ताच्या मुखाबळाचेर सदांच संतोष पळोवंक मेळटा म्हण जेरेमिया प्रवादी सांगता 3 उतरां परत आमी कीर्तनकार कीर्तन एकांत पळयलें तर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा कीर्तन एक जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो खरोच सुभागी तो वाळत्या उदकाचेर लायलेल्या एका रुखा बरी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बगाळ बाबा भयणीनो ह्या सुमाधुर सुशांत सकाळीच्या वेळा सोम्या समोर थोडो वेळ करसूंक आमी आसांव देव बाप आमचो रचणार असो बी सुंदरताने रचला आनी आमकां भोव उत्तीम रचना जावन ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचल्यान देवा बापाक आमी आराधन ह्या वेळार करुया ताची स्तुती आमी गावया आमची जबाब जावन दी आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा इस्रायल परदेशा देवा आम्ही तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या पूर्वजांच्या देवा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या आवय बापयच्या देवा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या कुटुंबाच्या आणि घराण्याच्या देवा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या मुकल्या संततीच्या देवा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या रचणारा आणि पोसणारा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा आमच्या जीवदातारा आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा आणि धनिया आमी तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा मुझ्या देवा आणि मुझ्या सैबा आम्ही तुका आराधन करता सर्गींच्या बापा बापाक आमी आराधन केले पूत आमचो सोडवणदार देवान संवसाराचो सोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुता ह्या संवसारी ओपून दिलो
जेजू क्रिस्त आमकां सोडवून करूंक ह्या संवसारी आयिल्लो आनी आमी ताका आराधन करूंक फावो आमची जबाब जावं दी आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू उड्या रुपाकाल आजाराच्या मोगाळा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जिविताच्या उंड्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू देवाच्या शब्दा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू मोरयेच्या पुता जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू संवसाराच्या उजवाडा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू वाट सत आनी जिवीत जावन आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू शातीच्या कुवारा जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आरंभ आनी अंत्य जावन आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू पवित्र आत्मो बुजवंदार पारकलीत आमच्या हर एका मेठांनी बुजवून आमकां दिता आमची जबाब जावं दी आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या सर्व बऱ्या पोरांच्या कारणां आराधन तुका पवित्र आत्म्या सर्गींच्या उदकाचे झरी आराधन तुका पवित्र आत्म्या उजावानेच्या आनी दैरान भरच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या जानवायाच्या आनी समजणेच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या देवबिरांतीन भरच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या संतोषाच्या आनी समाधानाच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या सोसनिकायाच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या भावार्थाच्या आनी सताच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या कृपेच्या आनी मागण्याच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या शांतीच्या आनी सादेपणाच्या स्पिरिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या बुजवंदरा आराधन तुका पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र करणारा आराधन तुका पवित्र आत्म्या कृपे देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र आत्म्या जिविताचे झरी आराधन तुका पवित्र आत्म्या अहंकारींच्या रखण्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी आराधन केलें सर्गींत हांव देवन आयिल्लो आमकां हर एकल्यांक सुडका सवकासाय दिवचो सोमी ह्या आल्तारीर आसा सर्ग संवसार ताणें उक्त केलो आपल्या एकल्याच पुताक बलिदान जावन आमकां भेटोवन दिलो आमकां नितळ करच्याक पवित्र आत्म्याक ताणें पाठयलो अब्राम इसाक जाकोबाचो देव तो मोइजे एलिया दावीद प्रवाद्यांचो आमकां हर एकल्याक राखण करचो हो देव आराधने आराधने म्हणल्यार गिता मारिफात बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्सिया उबी रावया आनी गावया गीत आराधने 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 ಪರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಿತದೇವನ ಉನ್ನತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಪರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಿತದೇವನ ಉನ್ನತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಧ್ವನಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಅಬ್ರಹಾಂ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮೋಶೆ ಎಲಿಯ ದಾವೀದನ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮೋಶೆ ಎಲಿಯ ದಾವೀದನ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ದೇವರು ನರನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ನರನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಇಮ್ಯಾನುವೇಲನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಸರ್ವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಂತ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ವಾಕ್ಯವ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವೂ ಆದ ತ್ರಯೇಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ
ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಆದ ತ್ರಯೇಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. 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 दैकन बसा कशी आहात तुम्ही सक्कड सक्कड बरी आसात सक्कड हुशार आसात कित्याक आमी हांगासर आयल्या बीन दिसलें हें सवाल बीन दिसलेंगे सोमयाचो अनुभव जोडूंक हांगासर आयल्या देवाच्या संगातपणांत वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाच्या संगातपणांत जोडलेलो अनुभव विशेष जावन आसा दखल्याक निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 34 वाक्य 20 आनी 9 आमी वाचूंक गेल्या नंतर मोइजे देवाक मेळोवंक गेल्लो मोइजे देवाक मेळोवंक गेल्लो देवा सांगाता रावून पाटी येत आसतना ताचे मुखामळ परजळ्ळें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाक मेळोवन पाटी येत आसतना कितें जालें ताचे मुखामळ परजळ्ळें देवा सांगता वेळ करसिल्या वेळार हें सक्कड जाता दुसऱ्यान जेजूचे धर्मदूत जेजू सांगता रावंक गेल्ले ते लाभल्या अनुभवान हेरांक तांणी जेजू सरशी हाडले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजू सांगता रावंक गेल्ले जेजू सांगता रावंक गेल्ले अनुभव तांकां विशेष तरान मेळ्ळो आनी हो अनुभव हेरांक ताणें वांटून घेतलो आनी हेरांक वांटून घेतल्या मारिफात तांणी हेरांक जेजू सरशी आपोवन हाडलें हें दुसरें जावन आसा तिसरें मातेव जेजूक भेटलो आनी एक नवो व्यक्ती जालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाक भेटलो आनी एक नवो व्यक्ती जालो केदाळा जेजूक देवाक आमी भेटता तो वळी एक नवे व्यक्ती आमी जाता चवथ्यान जाक्केव खंयसर सोडुल्लो पणसाच्या रुकार हा खंयच्याय एका रुकार आसूं दी तो सोडुल्लो रुकार आसता न्ही रुकार सोडुल्लो कितें ताका आशा आसली ताका एकच आशा आसली कसली आपणे जेजूक पळोवंक जाय आनी देखूनच मोगाळ भावा भयणो जेजूक पळोवंक जाय म्हणली आशा तुमकां हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक आसा देखून आज आमी हांगासर आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूक पळोवंक जाक्केव आशिल्लो जेजूक भेटलो आनी जेजू ताच्या सांगाता रावलो ताच्या घरा गेलो आनी जाक्केवाचें जिवीत सगळें परिवर्तन जालें पांचवें सान पावलो जिवंत जेजूच्या सांगातांत ताचे खातीर जीव दिवंक सयत तो तयार जालो क्रिस्तांवांक दग दितलो दमास्काच्या वाटे जेजूक भेटलो आनी सोम्याक तो सत म्हणलो सोम्याक साक्ष दिवंक शकलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
देखून मोगाळ बाबा भयणीनो जायत्यांनी मागोंक विसरला. गोंयांत हांव एकल्यान एका भुरग्या ऑपरेशन जाला आनी की मोतीर येवंक ना ताचे पासून मागोंक विसरला. बँगलोर एकलो भुरगो 20 आनी 8 वर्सांचो तरणाट्याक कॅन्सर पिडा परगांवांत आसलो ताचे पासून मागोंक विसरला. आज विविध समस्या वळख जावन कश्ट जातात. निराशेंत असल्या कुटुंबा पासून मागोंक विसरला. आनी मनशान देवान सांगाता मेळोवन वेळ करतना कितें जाता. आतां आमी आनी देवान सांगाता मेळोवन आतां वेळ करसून आसा आमी. जेजू सांगाता आमी वेळ करसिता आनी ह्या वेळार कितें करता पयलें जावन आसा देवाचें आजारपण आमी भोगता. दुसरें जावन आसा देवाच्या मोगाचो थाळो आमकां आयकता. आनी तिसरें जावन आसा देवा आनी मनशा मदें मोगाचें संभाशण चलता. देखून जेजूच्या मोगाचो शीस कोण तो हां सारकें जेजूच्या मोगाचो शीस जुवांव जेजूच्या हृदयाचेर कितें केल्लें ताणें तकली तेंकल्ली. जेजूच्या मोगाच्या शिसान जेजूच्या हृदयाचेर तकली तेंकल्ली. आनी एक सक्रामेंतांत आमी वेळ करचो म्हळ्यार आमच्या सोम्याच्या हृदयाचेर तकली तेंकून बसल्या बरी. एक भुरगें ल्हान भुरगें रडता आसतना आवय कितें करता. आतांची आवयो कितें करतात गोत्ता साय कितें करतात. करेक्ट तुमी सारकें सांगलें. आतांच्यो आवयो मोबायल दितात. सारकें करेक्ट. पयलें कितें करताले आवयो भुरग्याक अशें घालताली. ते दाळा आवयची ऊब ताका मेळटाली. पळया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आवयची ऊब मेळटाली. देखून जेजूच्या हृदयाचेर जुवांव तकली तेंकल्ली. भुरग्याक आपल्या आवयची ऊब मेळटा आसतना भुरगें थंयसरच शांत जाता. सोम्याची ऊब आमी भोगता आसतना आमचे थंय आसलें भें आमचे थंय आसली दूख आमचे थंय आसली पिडा शिडा हें सक्कड पयस वेता. सोम्याची ऊब आमचे थंय भोगूंक आमी शकता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या वेळार देव आनी मनशां सांगाता मेळोन वेळ करसीत आसतना हें सक्कड करता आसतना ह्या वेळार देव उलयता. आनी देवान उलोवची उतरां आमी सूक्ष्मान आयकलीं तर तीं उतरां जावन आसात भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलीं उतरां अध्याय 43 वाक्य एकांतलीं. म्हज्या नांवान तुका उलो केलो. परत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतली 49 वाक्य 1. परत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांतली उतरां 43 वाक्य 2 म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. केदळा देव आमचे सांगाता आसा तवळ हें सक्कड घडोवंक साध्य आसा. इजाया प्रवादी परत म्हणटा 43 वाक्या 13 हांव सर्वेस्पो तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरतां. भिये नाका हांव तुका आदार दितां. मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमची जबाब कसली जावंक जाय. सोम्याचो थाळो आमकां आयकता आनी ह्या वेळार आमची जबाब कसली. समवेलान कितें म्हळें. समवेलान येली उलो मारता आसतना समवेलान कितें म्हळें. उलय सोम्या आयकता तुजो साकर. उलय सोम्या आयकता तुजो साकर. सांत थोमासान कितें म्हळें. सारकें कितें म्हळें. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ बाबा भयणीनो व्हडा संतोशान आमी हांगासर आसाव. सोम्या समोर आसाव आनी हांगासर आमी येता आसतना देवान आमकां राखलां सांबाळलां.
कितलेशा पिडेश्रेंतले ताणें आमकां निवारला आकांत अनवार थंयसर हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात पूण देवान ह्या सर्वतान आमकां राखला एक घडी कश्ट कितें दूख कितें बेजाराय कितें म्हूण पळय तर खंयसर वसाजे आस्पत्रेच्या कटल्यार एक दीस निदासी आस्पत्रेच्या कटल्यार एक दीस न्हिदल्या वेळार आमकां खंडीत जावन कळटा कितें कश्ट कितें दूख सोम्यान आमकां केल्ल्या बरेपणास उडास काडुया ताका ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू व्हडा थाळ्यान आमी उलो मारया अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू जिवीत असो उंडो जावन तूं सर्गींतावन देवलेल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू तुज्या मांसा आनी रक्तान आमकां पोसुल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू व्हडा सोसणीकायन बळेपणान आमचे पातकी आनी दारून काळीज तुवें मोवाळ लायिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या मतीक समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या संगाता येवन रावुल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या काळजांनी वस्ती केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान आमच्या जेजू कुटुंबांत समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान बऱ्या भलायकेंत सांबाळले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान आमच्या जेजू युवाजनांक बरो फुडार रुपीत करूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या फिरगजेंत आमच्या परिसरांत एक कोट फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यां खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्या आनी प्रायवंतां खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू विविध रितीन दिसपडतो ग्रासूय आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू पिडेश्रेंतले तुवें आमकां राखून समन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू दुस्मनांत हांवन राखले खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू सर्वाय रितीन आमची जतन केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आमकां हर एका दिसा राखसो सोमी आमचे मदें घात आसा हर एका मेठांनी आमकां तो रक्त सांबाळटा आमकां दिसभर तो ग्रास फावो करता वारें बरें आमच्या दिसभर जिविताक तो दिता आमकां सांगातपण तो दिता ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ वडा संतोषान वडा ताळ्यान ताळयो पेटून हे गीत या वेळार आमचे सर्वस्व आमी विसरून सोडया आमचे मत केंद्रीकृत सोम्याचेर दवरया सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडुया उबी रावया वडा संतोषान उपकारी मनान हे गीत या वेळार ताळयो पेटून गायन करुया पान संको 79 ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
वंदने राजा येसू राजा. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. गडी बरोबर बसात मगाळ भावा बहिणींनो. मनीस एकलो आपल्या जिवितांत भियेता, खावजेता, आकांता हर एका तराचें बे, पिडेचें बे, कश्टांचें बे, आडवाराचें बे, सलवणेचें बे, दुस्मानाचें बे, मुखल्या फुडाराचें बे. आनी धैर्य दिवची उतरां सोमी आमकां हर एकल्यांक फावो करता. हें बे कोण पयस करता? आज संवसारार आमी पळयलें तर एका रितीच्या भियाच्या वातावरणांत आसा. नीट परिक्षेच्या विशयांत आमकां कळीत आसा सगळ्यान इतल्यान प्रतिभटान झगडें जावनूच आसा. माराफार, जेलांत असल्या संगतींक आज आमी संवसारार देखून आसा. सोमी आमकां हर एकल्यांक भियेनाका, हांव आसां तुजे सांगाता सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हणटा. आनी हे जिवीत दिवचें उतार खंयसर आमकां मेळटा? हे जिवीत दिवचें उतार पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. ह्या पवित्र पुस्तकांतले उतार आयकूंक आमकां समी तयार करूंक जाय. सोमी कितें सांगता म्हणल्या विशयांत आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक जाय. आनी हें देवाचें उतार आयकोनच्याक आमचें काळीज आनी मन घट करूंक जाय. त्या दैवीक उतराक आमचें कान उक्तें करूंक आसा. ह्या खातीर सोम्याचें उतार आयकोनच्याक आमकां समी तयार करता आसतना सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता. जिविता वाट म्हजी उजवाडायता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता. जिवीत म्हजें सुफळ करता म्हळ्यार गीत गायन करून सोम्याचें उतार आयकूंक आमकां समी आयती करया. बसल्या कडेन संगीत गायन करुया. सोम्या तुझें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट मोची उजवाडायता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा. जिवीत मोचे सुपोळ करता. उलय सोम्या उलय,
ऐकाता साकोर तुझो चलय म्हाका चलय जावना साय आसरो म्हजो सांगात कव्या उलय सौम्या बोलय ऐकाता साकोर तुझो चलय म्हाका चलय जावना साय आसरो म्हजो जावना साय आसरो म्हजो जावना साय आसरो म्हजो देवाचें उतर आयकोनच्या दयेकन आमी विरवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सडाशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलो लोकांक धाडन जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगरा गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो उदकाचेर तो सोलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले गबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणलो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोमिया तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रो दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोमिया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उन्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय उन्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता ह्या देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ आमी करतसरा मोगाळ भावा भयणीनो सुवार्थेंतलीं उतरां उन्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय आज संवसाराक मनशाची जिणी भिरांतची जावंक पावल्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आसात हर एकल्याच्या जिवितांत आकांत आसात ह्या वेळार कितें करचें खंयसर धांवचें म्हणलें कळीत नासतना धैर्य सुकल्ले व्यक्ती ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटात आनी ह्या धैर्य सुकल्ल्या व्यक्तीक आयची सुवार्ता जाप दिता उन्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय सुवार्थेची उतरां बुजवून दिवच्यात आसलीं सुवार्थेची उतरां धैर्य दिवच्यात आसलीं धर्मदूत दर्यांत दोनीर पयन करनासले पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान तांचें पयन कश्टांचें जाल्लें असल्या संदर्भार जेजू उदका वयल्यान सोलोवन वेता आनी उदका वयल्यान सोलोवन आयिल्लो जेजू म्हणून तांकां पारखूंक कळीत जावंक ना जेजूची वळख मेळनासतना ते भियेले आनी जेजू धैर्य दिता भियेनाका हांवूच सुतो उपरांत पेद्रू उदकाचेर सोलोवन वता आसतना उसांबळ दर्यो पळोवन भियेता बुडच्या पेद्रूक जेजू आत दिवन सांबाळटा जेजूचेर दिश्ट ताणें कसयल्ली आनी जेजूची दिश्ट केदाळ जेजूचेर आसली दिश्ट केदाळा तो काडटा तोवळ तो बुडटा
केदाळ आमच्या जिवितांत जिविताच्या हर एका घडये आमची दिश्ट जेजूचेर आमी दवरतावो तवळ आमी बुडानाव तवळ आमी सलवानाव तवळ आमी कश्टनाव तवळ आमी निराश जायनाव तवळ आमी भियेनाव कंगाल जायनाव केदाळा जेजूचेर असली दिश्ट आमची काडटाव आमी तवळ पेद्रो बरीस आमी बुडटाव आमी कंगाल जाताव आमी निराश जाताव आमी देदेस्पोर जाताव आनी वाट सुकानांतल्या बरी आमी जावंक शकताव संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी हर एकलो पयन कर नसाव हो संवसार एक विशाल दर्यो आनी ह्या दर्यांत कसली लारां आमकां मेळटात दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां मेळची लारां जावन आसात आज संवसारार पळोवंक वयची माडेकार पिडा कॅन्सर हार्ट अटॅक असल्या समस्या बरी जावन नेणतुलीं भुरगीं युवजन आनी प्रायेक पावनासलेच मरण पावचें आस आमकां पळोवंक मेळटा आसतना हो दर्यो ह्या दर्यांत संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें न्हय बगार दुखाचें बेजाराचें म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना मोगाळ बाबा भयणीनो उशें तेंकून दर्यांत दोनीचेर न्हिदलो जेजू आमच्या ह्या कश्टा दुखाच्या बेजाराच्या वेळार आमचे सांगात आसा पूण आमी ताका उलो मारूंक धैर्य घेवंक जाय थवळ सोमी म्हणटा हांवूच तो धैर्य घे भियेनाका कशें दर्यो शांत ताणें केलो तेच परी आमच्या जिविताच्यो दर्यो म्हणले कश्ट पिडा आशिरा म्हणले लारां तो शांत करतलो आनी आमकां सुशेगातेन सर्गींच्या बंदराक तो व्हरून पायतलो आनी ही जावन आसा आमची पातयेनी ही जावन आसा बरवसो देखून उन्या बावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय जेजून पेद्रूक म्हणली उतरां आज आमकांय तो म्हणटा देखून मोगाळ भाव भयणो आमी भियोवचें गरज ना बावार्थ जावन आसा एक संबंध हो संबंध देवा आनी मनशा मदें मनशा आनी मनशा मदें मनशा आनी पृथ्वी मदें ही गरज मातेच्या शिकोवणे प्रमाणे समजूंचें जाल्यार भावार्थ म्हळ्यार देवान करच्या उगडापणाक मनशान दिवची जाप जावन आसा देवान करच्या उगडापणाक मनशान दिवची जाप जावन आसा खरो भावार्थ आनी ह्या भावार्थांत जियेल्ल्या मारिफात मोगाळे बाबा भयणीनो आमी हर एकले धैर्यान समकोवंक साध्य जाता मनीस भावार्थांत वाडूनच येता मागणें आमचो भावार्थ घट करता आज व्हडा संख्यान आमी हांगासर आसा सालोरेसाच्या पूण तळार आमी आसा सालोरेसा मारिफात देवान आमचे थंय केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडूंक सोमया सांगाता वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या आमचो भावार्थ दंडोळचो नाका आमच्या जिविताच्या पैनार लारां मारता आसतना पूण सुखाना वयर न्हीद काडचो जेजू आमकांय धैर्य दिता म्हणलें उडास आमी दवरया देखून मोगाळ भाव भयणो सोमयाचो सांगात आमी भोगया सोमयाचो सांगात अनुभव करया सोमयाच्या सांगातपणांत जियोंक रेकया आज संवसार सूख समाधान दिता म्हणून आमची जायतीं भुरगीं युवा जाणां ताच्या फाटल्यान धांवतात संवसार सूख दिनासतना कंगाल जाता आसतना घरा फाटी येतात एक थोड्या दिसा आदी एकल्यान म्हज्या लागीं मागोवंक सांगलें क्रिस्तांवांची चली मुस्लिमाच्या चल्या सांगाता PUCचें भुरगें मुस्लिमाच्या चल्या सांगाता आसा आवय आनी बापूय दोगांय जाणां दुखांक गळोवन मागतात आसचें एक भुरगें मात्र घरा येता पूण घरा आवय बापूय लागीं उलयना फादर मागा
ही जावन आसात उतरां मागा. जेजू दोनीर सोडून पलतडी गेलो. जेजू वरे उंगाड सुवातेर वचून मागणी करूंक लागलो. आपल्या कश्टांच्या दुखाच्या बेजाराच्या वेळार आपणा कुर्सार मोरोंक आसा म्हणून कळीत आसलें तरी गेत्सेमानी मळ्या तो गेलो आनी मागलें. वय मगाळ भाव भयणो, ह्या भुरग्या पासून मागया. आवय बापूय रुदान करतात. एक आसलें भुरगें तेय मुस्लिमाच्या फाटल्यान आज आमची भुरगीं आमकां मोगाची. पुणू जायत्या कडेन आमकां आयकूंक मेळटा माध्यमांनी. आज आमी आयकता संवसारार कितें घडटा, संवसारार कितें घडटा. खरो मोग करणारांक कितें करता, जिवीशी मारतात. हो स्वार्थाचो मोग जावन आसा. पूण खरो मोग जावन आसा सॅक्रिफिसान भरलेलो आनी तो मोग दिवचो सोमयान मात्र जावन आसा. जर एक मनीस खरो मोग करता तर आपणाक सॅक्रिफीस करूंक सयत तयार आसूंक जाय म्हणलें उडासांत दवरचें चड गरजेचें जावन आसा. आमच्या भुरग्यांक आमी मोग दिवया. आमच्या भुरग्यांक मोग करूंक शिकया. आमच्या भुरग्यांक मोगान वाडोवंक शिकया. स्वार्थाचो न्ही, बगार सॅक्रिफिसाचो मोग आनी तो सोमी आमकां दिवंक शकता. जेजू सरशी उदका वयर चलचो. पेद्रू बुडोवंक लागता आसतना सोम्या म्हाका बचाव कर. केदाळां आमी बुडोवंक शकता. तोबळ सोम्याक उलो मारया. सोम्या म्हाका बचाव कर. खंडीत जावन बाबर्तान केल्लें हें मागणें सोमी आयकतलो. आमची जबाब जावन दी. सोम्या आमी तुका उलो मारता. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता आमच्या सोडवंदरा. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेसांच्या वयसा आमच्या भलायके. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुसवंदरा. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकाशें केल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू देवसराक धांवडायिल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेसांक गुण केल्ल्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू आमकां सवकासाय दिवच्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू आमच्या कश्टांनी आमकां आदार दिवच्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू हांवें मागलें आमकां दिवच्या. सोम्या आमी तुका उलो मारता. आमची जबाब जावं दी. सोम्या आमकां बचाव कर. सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां बेंबिरांत दिसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. पिडा आमकां दावली मारतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमचो वावर सोलवणेची मेठां देखतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आर्थीक अडचणेंत संपडत आसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. जिणेंत निराशा भोगता आसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. एकसुरपण चड जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. कुटुंबांत असमाधान उपजतना. सोम्या आमकां बचाव कर. शेजारा मनस्ताप उपजतना. सोम्या आमकां बचाव कर. कश्टा वयर कश्ट येत आसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. सोमी जावन आसा आमचो बरवसो. सोमी जावन आसा आमचो भद्रास्रो. सोमी जावन आसा आमचो रक्षक. आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिवचो. सोमी आमचे सांगत आसा तर आमकां हर एकल्याक सवकासाय सुटका. सोमी आमचो बरवसो जावन आसा. बरवसो दिवच्या जेजूक ह्या वेळार आमी उबे रावया. अखंड बरवसो आमी ताचेर दवरन ताका आमी उलो मारया. तूं सोम्या बरवसो. तूं सोम्या भद्र आसो रक्षक. तूं धैर्य दिवचो. जिणे झुजांत जैत दिवचो. जिणेची झुजांत आमी कश्टांत अडचणेंत सांपडल्या हांव तर मोगाळ भावा भयणीनो सोम्याक उलो मारया. सोमी आमकां धैर्य दिता. कित्याक एक सुरो न्ही आनी सोमी आमचे संगत आसा. बेना कसलेंच अंतकर आमच्या जिवितांत आसल्यार
वारे वादळ भोंवतणी उठल्या रे तो सोमी तसो उजवाड फांकयता तो आमकां दैरान भरता उलो मारया आनी गावया गीत ton somia बडा थाळ्यान गावया परवसो सोम्याचे रखंड भवार्थून गावया ton somia बरवसो कद करया पदरासो रक्षक तो दैर दिवसो दय दिवसो जिने सुशांत जीन येसूसा सै दिवसो सय दिवसो परत गावया ton somia बरवसो तुम सोम्या भद्रास्रो रक्षक तो दैर दिवसो जिने सुसा सै दिवसो बेना कसले संता राजाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाडयेन मोचेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रास्रो रक्षक तू दैर दिवसो जीन येसूसा सै दिवसो आमचे दोन्ही हात आम्ही अर्ध्याचेर दवरया एक सुरू आम्ही नाही या पयनार कांटे कुंटे आमकां कितले मेळ्ळ्या रे सोम्याचेर आसली दिश्ट आमी काडची नाव आनी वाट बापा थंय आमकां वन पावसो सोमी आमकां सवकासाय दिता देखून ताका उलो मारया सुरतर पयना आवाज त्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्या रे दिश्का सोना के दीस तुजे वयले वाट बापा तय कोण पावची तू सोम्या आमी हात उबारया आनी गावया बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तो दैर दिवसो जीन येसूसा सै दिवसो वर्ना कित्या सोम्या बरवसो परत गावया तू सोम्या भद्रास्रो रक्षक तो दैर दिवसो जीन येसूसा सै दिवसो कुरिस्चिnie sobo ser satana tacia ponda causă अडसताना उगडा सोम्या तुझो हांव काडटलो संतोषान वाचलतलो आतां मारया तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रास्रो रक्षक तो दैर दिवसो जीन येसूसा सै दिवसो जीन येसूसा सै दिवसो आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर दवरया मोगाळ भाव भयणो आमच्या मोतींत कितें उणें पोवन आसा आमच्या मोतींत कितें दोस्ता हें सगळें ह्या वेळा उडा सडया मोतीन समस्ये मोतीन उणें पोवन आसा हें सगळें उणें सोमी आमचो हात धरता आनी आमकां आपडता ताच्या पांय तळा आमकां समी दवरता आसतना मोतीन बेजाराय निरासपण दुखाची बोगणां आमचे थंय आसात तर ही सगळीं ह्या वेळा उडा सडया हे तकलेचेर आसल्यात आमचे न्ही सोम्याचे हात सोम्यान आमचेर हात दवरल्यात आनी म्हणटा धैर्य घे हांव सुद्दां भिये नाका भियोवची गरज ना सोम्या सांगत आसतना भियोवचें नाका आमचे हात आमी दोनी हात आमच्या खानाचेर दवरया खानाच्या समस्येन आमी रवड घाल्या खान आयकना खाण दूख कसले समस्याक आमी आसा
दोन्ही हात आमच्या कानाचेर आमी दवरया आनी ह्या वेळार सुमी आमकां आपडता, आमचे कान आपण गुण करता, आमचे दोन्ही हात आमच्या दोळ्याचेर आमी दवरया. दिश्टीचे समस्ये आमकां आसात तर दोळे सारके दिसनात, दिश्ट उणी जाल्या पळोवंक आमकां सारकें जायना. सुमी ह्या वेळार आपडता, धैर्य हांव तो म्हणटा. आमचे दोन्ही हात आमच्या ओंठाचेर आमी दवरया. जिबेचे तोंडा भितर कसले समस्या आसात, उलोवचे समस्या आसात, दांताचे समस्या आसात, हे सक्कर ताच्या पांया तळ्यार आमी दवरया. सुमी आपडता आनी म्हणटा हांव तो भिये नाका. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. काळीज आमच्या कुडीचे प्रतीक जावन आसा. आमच्या हृदयांत, आमच्या कुडींत, आमच्या पोटा भितर कसले समस्या आसात, कसली दूख आसा, आमच्या हृदयाचेर दूख आसा, आमच्या पोटा भितर कसली समस्या आसा, पिडा आसा. जायतीं जाणां कश्ट जातात, निराशेंत कंगाल जातात. थोडी ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटात, लंग्स कॅन्सर, आनी असल्या समस्या अंगांगाच्या वैफल्यांत जिवचे जायते आसात. पोटा भितर समस्या आसात, दूख आसा. ही सक्कड दूख सुमयाच्या पांया तळ्या वेळार दवरया. सुमी आपडटा आनी म्हणटा हांव सुतो भिये नाका. उजव्याक दाव्याक असल्यांचे आमी हात धरया. एकामेकाचे हात आमी धरया. पळोवचे नाका कोण आसा कोण ना म्हूण. हात आमी धरया. संबंधाची भलायकी, कुटुंबांत एकामेका संबंध, मोगा माई पासून संबंध, एकवटाचो संबंध, जिवितांत तेंच्या अडचणेक सक्कड तो समस्या परिहार सुमी दिता. आमच्या हाताचे, गांठीचे, पायाचे दूख, गांठ दूख, हे सक्कड जेजूच्या पांया तळ्या वेळार आमी दवरया. सुमयाचेर अखंड भावार्थ पातयेनी दवरया. तुजेर हांव पातयेता येता, तुजेर हांव पातयेता येता जेजू मोगाळा म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गायन करता. कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता येता जेजू मोगाळा. आमची सक्कड समस्या ताच्या पांया तळ्यार दवरन म्हणया. तुजेर हांव पातयेता, आमची पातयेनी सुमयाचेर अखंड दवरया. जेजू मोगाळा. व्हडा ताळयान आमी गावया पातयेन. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां कश्टांची मोडां मुझेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट, तो म्हजो इश्ट मोगाचो, इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेंत हर एकचे म्हाका पावसो. म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट, तो म्हजो इश्ट मोगाचो, इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेंत म्हाका पावसो. म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडां कश्टांची मोडां मुझेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. मोगाळ भाव एक घडी भोर दिंबी घालया. आमी मागया ह्या संवसारार शांती समाधान राज करचे खातीर. ह्या फिरगजीच्या विगार, सहायक विगार, वस्ती ह्या जागांक हांगासर वस्तिकेच्या सर ह्या जागांक उडास काडुया. तांचे पासून प्रत्येक रितीन मागया. ह्या पूर्ण तळाचे योजन हांगासर आमी पळयता. ते योजन यशस्वी रितीन संपोवच्याक, उदार मनाच्या दान हितावन दान मेळच्याक बऱ्या रितीन हें योजन संपोवच्याक तो सुमी आदार दिंदी. सुमयाच्या
मिसावांत बगीदार जावन हर एका ब्रेसर दिसा गोंयान मरिफा सुम्याचे सुमाधूर थाळो आयकूंक सुमाधूर उतरां परगट करूंक हांगासर येवच्या मनेस जॉन डिसोजा बसत मागया क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंच्याक तांणी दिवचो वावर तांणी दिवचे मिसांव तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो बरोवन दी तांची उतरां तांचे गायन तांचे थाळे सोम्याक आकर्शीत करूंक स्तुती करूंक प्रेरण कृपा दिवन दी म्हण हांगासर वावरकाच्या सर दर भयणी सुडास काडुया सर दारून भयणीक सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिवया ह्या पूर्ण तळ्याच्या अभिवृद्धी खातीर वावरकरच्या फिरगस गोळी परिषद आर्थिक परिषद विविध संघ संस्थे फिरगस कुटाम विविध रितीच्यो समित्यो सर्वांक ह्या वेळार सोम्याच्या पांया तळा दवरन सोम्या तांकां कृपेन भर म्हूण मागया हांगासर याल्तारेचे वावरकरच्या सक्रिस्ती रगसुरसो ताचे पासून आमी मागया ताच्या सेवे पासून आमी मागया ताच्या कुटुंबा पासून मागया त्या कुटुंबाक राखून सांबाळून दी तांणी तेंची सेवा ती मोगाची सेवा सदांच सालोरे समरिफात देवाच्या आशिर्वादां मेळोवन दी हांगासर आसले आमी हर एकली आमचे पासून मागता आसतना आमचे कुटाम उडास काडुया आमच्या परगांवांत असल्या भाव भयणी उडास काडुया आमच्या आवय बापूय पिडेस भाव भयणी उडास काडया आमच्या कुटुंबांत कोणा पासून मागोवंक आमकां उडास आसा तांचे पासून मागया ह्या दिसाच्या गोळी बापा पासून आमी मागया चान्सलर सर्वांच उडास काडुया विगार जेराला पासून हर एकल्यान उडास काडुया ह्या दिसाची वावरकाच्या सर ह्याच जागा उडास काडुया धर्म भयणी उडास काडुया रिलिजियस ह्या जागा उडास काडुया तांच्या सवेस्तांक सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण दिता आसतना सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करुया सोम्याचे आशिर्वाद आमचेर पडून दी आमचे थंय आसलो काळोख पयस करून दी आमचे थंय आसली पिडाशिडा बे पयस करून दी आमकां सवकासाय दिवन दी आमकां कृपेन बरोवन दी आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागोन सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गायन करुया येद्या व्हडा सक्रामेंता सष्टा नमा पूर्विल्या त्या रूपाबो नव्यो रीती आधार्या सर्वोन उस्कतीस बावाटाची बोथिभ्या जसे तसेच बुका उल्हासानी स्तुती सा पृथ्वी महिमा सस्ना एकास्ताळ्यान हसिता तुका स्पिरिता समासमी नवता आमेन प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडूनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिश्रणाक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय रास करताय सासनाच्या सासना आमेन.
समल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्घा दिवस रुकान तुझ्या गीतां गावून प्रणव अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता निंबोणियास तुका हसिता दया माया तुझी नियळता पातकेची नेवगोस म्हूण मागता आदर कृपा बेसावा शेता समल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अगाधीव स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावून प्रणव अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. ह्या संवसारांत जल्मल्लो हरी एकलो पळोवंक आशेता. दोळ्यांची दिश्ट मनशाक कितली गरजेची गे तेच बरे आत्मीक दृश्टेन सोम्याक पळोवचें तितलेंच गरजेचें म्हणलें आज आमी समजून घेता. कुडीची ऊन आसल्याने आत्म्याच्या ऊन आसल्यांक पळयल्यानंतर खंडीत जावन दूख बेजाराय भोगता. आत्मीक खाणाक लालेवच्या व्यक्तीक जायते फावटी पळयत आसतना सोमी कळवळान भरलो बिरमतीन भरलो आनी तांकां दादोशी ताणें दिलें. आनी ह्याच खाना खातीर अत्रे गोनो हांगासर सालोरेस बाजिलिकाक आमी आयल्या. सालोरेस मारिफात आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत देवाक अर्घा दिवंक आसां. आमचे आत्मीक कुर्डेपण पयस करन सोम्याक देखचें बाग तो सोमी आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. आत्मीक रितीन कुर्डे जाल्ल्या खातीर देवा लागचें बोक्सांनी मागया. नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची दूख धरून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोडान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सखींच्या राया
सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची पाकलूत कर तू बापाच्या उच्चाक पोचताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगेवंतलो रे दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरान सोसून महिमे वोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना आमेन जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्वराचें उतर म्हाका पावलें वोस आनी हो संदेश जेरुजलेमाक आयका सारको परगट कर सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या मायपासाचो म्हाका उगडास आसा अरण्यान बी ओंपूंक नातलेले बुयन तुवें म्हजो फाटल्यान येवन एके होकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा इस्रायल पर्जा सर्वेस्पराक एक पवित्र पर्जा जावन आसली ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली उलयता तो सर्वेस्पर पिकाळ देशांत तांची फळां खावंक आनी ताची संपत्ती भोगूंक हांवें तुमकां हाडली पूण तुमी भितर सरतस म्हजो देश तुमी बसटायलो आनी म्हजें दायज कांट्याळेचें करून सोडलें सर्वेस्पोर खंय आसा अशें याजकांनी विचारलें ना धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात गवळी म्हजेर उपराटले प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा झींट मारलेले जावन तरतर उलयता तो सर्वेस्पर म्हजे पोरजेन 2 वायटां केलीं तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो उदक धरूंक उपकारनान त्यो फडक्यो बांयो देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार तुझी दयासा सर्वेस्पोरा जिविताची झर तुझे दयासा सर्वेस्पोरा जिविताची
सर तुझे बळेपण सर्वेस्परा मोळबाईतले उंच तुझे विश्वासीपण कुपापर्यंत पावता उंच उन्नत पर्वतासारखे तुझे नीतिवंतपण सागरा परी गुण तुझे न्याय तीर तुझे तयासा सर्वेस्पोरा जिविताची सर कितलो आमोली देवा मोग तुझो देखूनच मनीस तुझ्या पाकाट्याचे सावळेकार आसरो सोदता तुझ्या घराच्या सुबमपणान ती दादोशी जाता तुझे गोडसाणेचे जरेचे उदक तूं तांकां पियेवंक दिताय तुझे तयासा सर्वेस्पोरा जिविताची सर तुझे ते आसा जिविताची जर आनी तुझ्या सुजवडान आमी उजवाड देखता तुका वळखतल्या तुझो मोग सदां दाखय बऱ्या मोनाच्या तुझी न्याय नीत निरंतरी लाभय तुझे तयासा सर्वेस्पोरा जिविताची जर तुझे तयासा सर्वेस्पोरा जिविताची Sommet stämmer och bidrar vi. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संचाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूढ ल्हानांक तुवें उगडल्या Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. अशें जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरून वेतना लोकांचो व्हडी एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत भर्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या थाळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो.
शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजू ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार हे. वगणीं तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, अंधकार भरलेले ते राती मार्गा देगेन आसले दिवे सगळे पालवाले. प्रायस एक जोडें तेणें पाशार जातलें त्या काळोखांत सासपोंक लागलें आनी मार्गार सोलोन येवचे व्यक्ती लागीं वाट दाखोवच्याक कुमोक मागा लागलें. त्या अंधकारांत त्या मनशान त्या जोड्याक समजून घेतलें आनी वाट दाखोवच्याक त्या काळोखांत फुडें सोलोन गेले आनी तांच्या घरा त्या जोड्याक पावोवन फाटीं भायर सरलो. आनी ह्या वेळार तें जोडें त्या मनशा लागीं विचारी, ह्या काळोखांत सुलाबायेन वाट सोमकूंक तुका कशें साध्य जालें? ह्या काळोखांत सुलाबायेन वाट सोमकूंक तुका कशें साध्य जालें? ताका तो म्हणालो, हांव एक कुरडो. काळोखांत वा उजवाडांत चलतना म्हाका कांयच फरक दिसना. हांव काळोखांत पर्यंत वाट सोदून काडूंक शकता. आयच्या सुवार्थेंतलो बर्तिमेव हे काणयेक ताळ पडची व्यक्ती जावन आसा. कुडीच्या उणेपणांती देवाची महिमा देखचें हें जावन आसा. वर्तें पोवन म्हणलें आयची देवस्तुती आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. आपूण कुरडो जाल्यार बर्तिमेव जावन आसा जेजूचो एक भक्त. कुडींत तो कुरडो जाल्यार आत्मीक दृश्टेंत तो कुरडो न्ही, कित्याक ताचे भावार्थाचे दोळे सारके आसले, ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते आसले. देखूनच लोकां जम्या मदें जेजूक तो पारखिता, जेजूची तो वळख धरता. ताच्या भावार्थाचे दोळे सारके आसले मनशाक जायत्यो रुजवाती आयच्या सुवार्थेंत हांव आमी समजून घेवयेत. पयल्या सुवातेर बर्तिमेवन जेजू विशयांत आयकल्लें. केवल जेजू विशयांत तो आयकून जाणा आसलो, पूण जेजूक ताणें पळोवंक नासलें. जेजू कोण जावन आसा, कसलो व्यक्ती जावन आसा, कितें जावन आसा म्हणून ताणें आयकून समजून घेतलें. नजरेताचो जेजू मोगाळ, दयाळ, पिडागून करचो, सबारांक बरें केल्लो, सबारांक दिश्ट दिल्लो, सबारांची पातकां बक्षिल्लो, भुकेल्ल्यांक जेवण दिल्लो. विविध संगती विशयांत ह्या जेजू विशयांत बर्तिमेव जाणा आसलो. अशें ताणें हें आयकल्ल्या वरवीं तो बोब मारता. जेजूय आपणाक आयकतलो, आपणाचो ताळो तो आयकतलो, आपणाक बरो करतलो म्हळ्यार विश्वासान तो जेजूक उलो मारता. जेजू विशयांत जाणा जायजर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या जेजू विशयांत आमी साक्ष दिचे दय. जेजूक पयल्यान पयलें आमी जाणा जावचें चड गरजेचें जावन आसा. जेजू कितें जावन आसा आमच्या जिवितांत? जेजू विशयांत ह्या जेजून केल्लीं बरेपणां हेरां सांगता आसतना आमचे थंय असली उर्बा आयल्या गी. दुसऱ्या सुवातेर ताचें मागणें भोव कलतेपणान भरलेलें. बर्तिमेवाचें मागणें कलतेपणान भरलेलें. मनशाक
ताणे म्हणली उतरां जावन आसात दाविदाच्या पुता मुजी काकुळत कर व्हडला थाळ्यान बोब मारता ताच्या बोबेंत ताची काकुळत करच्याक तो उलो दिता कलतेपणान आपूण कांयच न्हय म्हणून आपणाकच देवाच्या हातांत समर्पण दिता आनी ही जावन आसा बावर्ताक साक्ष कलतेपण बावर्ताक साक्ष केदळा सोम्याक आमी कलतेपणान उलो मारता सोम्या सरशी आमी धांवन वेता कलतेपणान सरपडता न्हू आनी ताचे लागीं आमी आमची आशा उसारता तवळ खंडीत जावन जेसू आमकां हर एकल्यांक कितें गरजेचें तें फावो करता तिसऱ्या सुवातेर हेरांची तो परवा करिना बार्तिमेव हेरांची परवा करिना ताच्या बोवारी जायतो लोक आसलो तो बोब मारता आसतना ताका बोब मारी नाका म्हूण आडयतात पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सबार ताका तोंड दांप म्हूण बेश्टायता तरी हो मनीस भियेलो ना खावजेलो ना तांच्या बेश्टावणेक ताणें परवा करूंक ना बगार संपूर्ण तरान सोम्याचेर तो पातयेलो बगाळे भावा भयणीनो आमी सोम्याक बोब मारतावगी उलो मारतावगी सोम्या म्हजी खाकुळत कर म्हूण म्हणटावगी या कोणी आमकां बेश्टायत आसतना सोम्या विशयांत सांगूंक आमी फुडें समकत आसतना बेश्टायत आसतना आमी भियोन वगोस रावतावगी सोम्याक बावर्तान वळखूंचें जावन आसा तिसरें बावर्ताक साक्ष आनी चवथें जावन आसा जेजून आपयतास तो उठोन जेजू सश्टीन गेलो जेजून ताका आपयलें हो मनीस केवल जेजूच्या आपोवण्याक राखून आसलो अत्रेगून आसलो जेजून आपयता आसतना आपणाचो शेलो काडून उडयता दोळे ताका दिसनात तरी उडटा आनी जेजू सरशी धांवता पवित्र पुस्तक म्हणटा सट्ट करन तो उठलो तक्षण तो उठलो सोम्यान आपयता आसतना पाटी फुडें कितेंच करूंक ना तक्षण जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तो मुखार वता सोम्याचो ताळो ह्या संवसारांत ह्या आवाज असल्या संवसारांत आमी आयकूंक शकतावगी जायते फावटी आमी बिजी मोबायल माध्यमाचेर रेवड घालून म्युजीक कानाक इयरफोन दवरून आयकत आसतना सोम्याचो ताळो आयकूंक आमी शकतावगी आनी पांचवें जावन आसा गूण करचें म्हळ्यार देवा थंय संपूर्ण एक जावचें बार्तिमेवाक एक आशा आसली एक अत्रेक आसलो आपूण बरें जावंक जाय आपूण गूण जावंक जाय साबार वर्सां जावन आपणा थंय आसली ती थंय कुर्डेपण गूण जावंक जाय म्हणलो भावार्थ ताचे थंय आसलो देखून आपणाच्या भावार्थान देवाक संपूर्ण तरान संपूर्ण दोळ्यांनी देखूंक तो सकता ताच्या भावार्थान ताका गूण केलें तक्षणच ताची दिश्ट ताका मेळ्ळी म्हणटा पवित्र पुस्तक तो पळोवच्याक जेजूक पळोवच्याक मुखार रावलो जेजू थंय एक जावन रावलो जेजू आनी ताची मिलागत खंडीत जावन कुड्या बार्तिमेवाच्या जिणयेंत ताका विसरूंक साध्य ना तसली घडीत जावंक पावलें देखूनच तो मेस्त्री म्हूण उलो मारता आनी सोम्याक तो संपूर्ण विधेय जाता विधेयपण जावन आसा बावर्ताक एक साक्ष मगाळ भावा भयणीनो बार्तिमेवाच्या जिवितांत हांव न्हू 5 संगती आमी शिकता आनी गूण जावचें म्हळ्यार कितें सकड गरजेचें म्हळें आमी बार्तिमेवाच्या जिणयेंत हांव समजून घेवंक शकता उपरांत कितें जालें बार्तिमेवाच्या गूण जाल्ल्या गणिता उपरांतचें अंत्य आमी पळयता जेजूच्या पटल्यानच गेलो जेजूच्या पटल्यानच गेलो तो जेजू पटल्यान गेलो ग्रेस मनशाक तुजे असले आस बदी वीक आनी म्हजो पटलाव कर म्हणटा आसतना कदिश्ट जालो म्हणटा पवित्र पुस्तक कित्याक यथेश्ट आस बदीक ताचें तें आसलें ताची आस बदीकच ताका सर्वस्व जावन आसलें जेजू ताचें सर्वस्व जावंक सुकोंक ना देखून जेजूचो पटलाव करूंक ताणें इन्कार केलें जेजूचे शिस उद्दो अधिकाराक लब जाल्ले कोण उचले कोण ओडलो म्हणल्यार चिंतपांत भरलेले जेजूचे पटलाव करूंक सलवले मातेवान जेजूचो पटलाव केलो
जाकेवानं जेजूचो पटलाव केलो, कुरड्या भरतिमेवानं जेजूचो पटलाव केलो आनी जेजूच्या फाटल्यानच तो गेलो. तसो बाबार तसो दोळो उक्तो आसल्यान जेजूचो पटलाव करूंक ताका कसली अडकळ जावंक ना, कित्याक जेजून केल्लें बरें पळोवन ताचे थंय ताणें वळखून घेतलें, ताणें समजून घेतलें आनी ह्या मारिफात ताचें जिवीत परिवर्तन जावन सोम्या सांगता सोमकोंक ताका प्रेरण जावंक शकलें. देखून किर्तनकार किर्तन 125 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक तांच्या जिणेंत कितेंच उणें आसचें ना. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक ताचे जिणेंत कितेंच उणें आसचें ना. तो एका पर्वता बरी सासनाक तीर आसता. सर्वेस्पर आपल्या परजेची सदांकाल राखण करता आनी तिका सांबाळटा म्हणलें किर्तन भोव अर्था बरीत रितीन सोम्याचेर अखंड ह्या देवाचेर अखंड भावार्थ विश्वास दवरून जिवच्याक उलो दिता. तर मगाळ भाव भयणो, आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय? आमचे दोळे आमी उक्ते करूंक आसात. बार्तिमेव कुरडो तरी आत्मीक दोळ्यांनी सोम्याक देखूंक पावलो आनी सोमी ताका कुमो करच्याक मुखार सरलो. आमी आमचे दोळे उक्ते करया. आमच्या बोवारी जायतो कश्टांचो लोक आसा, जायतो निराशेन बुडलेलो लोक आसा, जायतो पिडेशेन वळवळचो लोक आसा, जायते मोग आशेचो लोक आसा. तांच्या सरशीन आमी वसया, आमचे दोळे आमी उक्ते करया आनी तांची बोब आमी आयकुया, तांकां कुमो करया, बुजवून दिवया आनी हेरांच्या अंतकारांत हांव भायर येवच्याक वाट दाखोवची व्यक्ती आमी जावया. ह्या आधुनीक काळार सबार भिकारी आमकां पळोवंक मेळटात आनी हे भिकारी मार्गा देगेन नात. हे भिकारी आमकां वाटेर मेळटात. ते जावन आसात भीक मागतले मोगा खातीर, भीक मागतले आपल्या कश्टा दुखीची बुजवून आयकूंक तयार आसतले व्यक्तीची ते भीक मागतात. हांव आनी तूं असल्या व्यक्ती सांगता सोमकोंक तयार आसावंगी, असल्या व्यक्तीक प्रेरण दिवंक आमी तयार आसावंगी, असल्या व्यक्ती सांगता रावोंक आमी तयार आसावंगी. आमच्या तोंडांतल्यान येवच्या बुजवणेच्या उतरां खातीर, आमच्या बरोशेच्या उतरां खातीर, आशेवच्या लालेवच्या तानेवच्याक म्हजी आनी तुजी जाप कसली जावन आसा. बार्तिमेवाच्या जिणेंत घडले परी सबारांक जाल्लो अनुभव आसतलो. थोडे मनीस भीक घालूंक येत आसतना जायते जण ताका आडोवचे आमकां पळोवंक मेळटा. तेच परी आमच्या वाटेर जायते जण अडकळे हाडटले आसतले. पूण सोम्याचेर भावार्थ दवरया, सोम्याची देख आमी घेवया. सोम्यान बोबेक ताचो काण दिलो आनी ताका गूण केलें. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कोणी आमकां वाटेर मेळटा आसतना ताका आयकुची व्यक्ती आमी जावया. सोम्यान आमकां हर एकल्याक ताच्याच मांसा आनी रगतान पोसला आनी तेच मांस आनी रगत परत आमी सेवंक फुडें समकत आसतना क्रिस्त सारकें जिवीत जियोवच्याक, हेरांच्या बोबेक कान उक्ते करच्याक, हेरांक आयकुच्याक तोच सोमी आमकां प्रेरण दिवन दी. हेरांचे कश्ट समजून घेवच्याक आमचे दोळे उक्ते जावं दी. हेरांची भूक थांबोवच्याक आमचे हात फुडें समको दी. आनी तस कृपा सा लॉरेस मारिफात सर्गीचो बाप आमा समेस्तां फावो करून दी. सा लॉरेसच्या ह्या पुंतळार बजिलिकांत आमी आसाव. सा लॉरेस मारिफात देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरें पळोवन केलां, असर्यां केल्यात. ताणें दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो, नातल्यांक वांटून दिलें. तेच कृपा तस मनोभव आमचे थंय रुता करच्याक येवकरिस्तांतलो जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्या कृपेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. रेसाच्या आमकां बदलो 몰래 가이나 소스랑
सर्व सामचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदान थोबीत कर हें आमचे जिणे आबा बाबा सगीच्या ओडो घेवा तामासा क्रिस्ताच्या आमकां बदलो जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बाबा सर्गीच्या हे मुडो घेवा तामासा सा क्रिस्ताच्या आमकां बदलो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमी आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावा सविस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवंत लॉरेस जमनी जंपलेल्या कोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरी महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभे सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून हे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या सक्त कायन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 सर्वेस फोटो सगळी संसार बळा तुझ्या ऐ बाबा. ओ सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेस पोराचे नाभी एता ताकाचे. ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे. बापाक रसूं पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कस्टमरान सुसोवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परीन जवान जतसताने काल्स घेतली. तुका नव्या आंदीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराचे रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट सुगुट परगटुया. सोम्याची सू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपणा संभक्ती बरोबर आस करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वचता. आनी जेजूची कूड रग असेल तर आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा लेसली आमच्या गवळी बापाने सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जोजे ह्या पवित्र तळाचो शारोती भाग्यवंत लोरेस भाग्यवंत धर्मदोत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सर भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. बाबतान सोमयाक उलो मारूंक जाय असलो आदार मागून जेजून शिकयले मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रास आमकां येवं. तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान अतले दिल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक क्रिस्तोडके पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दिने कोटांत सांभाळ तुझी हे दाराज वर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो माय मोगासून एक कोटा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळ्या देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्यांत म्हजी शिलबाग म्हाका पावना पूण जावन म्हाका भलायकी मेळटली Gesù tu ye kalsa tu ye बिडार करूं tu ye तुझे समोर आया तू राखून रावल्या लगी ये तू वेगी ये लागी तू वेगी Gesù tu एकाचा तू ये बिडार करूं तो ये तुझे समोर आया तू राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी तू जावना साय उसवा काळोख पयसावणावसो मोरणा काळोख नेवराव अमोल जिवीत लाभोवसो उसवाड पांकय जिवीत लाभोय सर्गीने वासा Gesù tu ye सा tu बिडार करूं तू तुझे समोर आया तू राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी काळजांतच्या स्वरीक जेसू तुका हांवन नीता भक्तीपोणी तुका जेसू हरसुर्गा दिता सोमी देव मोसो
सडबोंडार मोसो आयलाय मोचे गरी सांसैरो पत्की हांव तरी Salai मोसो तुझे तोस्तो मेळसो नादुसो काळजांताच्या स्वादीचे तुका हांवन दिता भक्तीपणी तुका जेसू हसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवन लॉरेसच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलुपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां भाव आमचे हातपांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरा लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाब संतोष मॅनेजर्स फिरगज विगार नीट पडली मंगळूर DSS हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जी सोलोन व्हेल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र थळार आत्रेक आशा घेवन जायतो लोक येता. तुजी कृपा मागचे खातीर सान लोरेसाची मजत घेवन तांच्या काळजां मोनाचे आत्रेक भोगणां भावना आनी इरादे घेवन येता. विविध तरान मुर्दोम पिरजेन जेवणा बाबतीत प्रायोजक वंती घे दिला. तांकां तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांकूंक सर तरेचो काळोख पयस करूंक दिसपडतो ग्रास तांकां मेळों दी. बरेंपण तांकां जावं दी आनी कितें तांचे आत्रेक आसात ते फळादीक जावं हें आमी मागणें करता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानोच्यो वाती स्विकार करच्यो. हाचे जेवणाचे प्रायोजक जेनिफर रायन सुवारीस दुबय. जेनिफर रायन सुवारीस दुबय इन मेमोरी ऑफ लेट इग्नेशियस हेनरी पिंटो. जेवणाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां बोनिफास अँड बेनेडिक्टा लोबो मूड बेळ्ळे. बेनेडिक्टा अँड बोनिफास लोबो मुडी बेळ्ळे. रोनाल्ड family and Mary family Dubai. Ronald and Mary family Dubai. Mary Norona Belmont. Mary Norona Belmont. Elston and C. Castellino Shirwa. Elston and C. Castellino Shirwa. Cyril Saldana and family Udupi. Cyril Saldana and family Udupi. Maxim Vimala D'Souza Manipal. मॅक्सिम विमला डिसोजा मणिपाल. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत ह्या वाचूंक चुकोवन गेल्यांत तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Saloristo mogaso, ci pai morto Gesuso, patron Dobra dacchianso, charoti amso. Saloristo mogaso, și pai morto Gesuso, patron dobra dacchianso, charotiamso. Saloris mogar, saloris tayar, di tuji mazatam ka, hare kadisa. Saloris mogar, saloris tayar, di tuji mazatam ka, हरे का दिसा. सान लोरेसाक नव्याचे मागणें ये जैते वन मारतिरा सान लोरेसा
तेन्ना प्रायस बवडटा खातीर कठीण कसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे घालते मागणे वरत्या पातेणे आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवार्थ तिर बरोसो देवा सोने आमच्या बेलाचो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या सासरे जावं निष्कळपण आमचे ते बजळ शेकर आमच्या सरात मेकरे संसरे वडिलाते खालतेपण आमी दाखे शेकर दुबळ्या त्या पिडेशे कष्टांत रसल्या आमच्या ससरा पावरपणे आमी पाव शेकर अनबवडत्या आनी बवडता चिडल्या सगळीचो उजवाड आनी देवाची वळख मला शेकर तुझ्या बळावे बसते देवाच्या संसारात विस्तार दे आमच्या कुडीयेच्या सरगरजांनी तू आमकां पाव प्रत्येक साव सर आमची त्या सवा सालोरे समरिफात देवाक भेटोवया सालोरे समरिफात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर एग्जामान पास जाल्ल्या खातीर पाठीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर घर जगोनावार जाल्ल्या खातीर घर बांदपाचें काम बऱ्यान चल्ल्या खातीर परत गांवांत वचून बऱ्यान पावल्या खातीर बायोप्सी रिपोर्ट बरो नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर नर्सिंगान सीट मेळिल्ल्या खातीर एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर आयर्लंडाक शिकपा विजाक मेळिल्ल्या खातीर कोर्टाची केस बऱ्यान संपल्ल्या खातीर बरें काम लाभल्या खातीर तकली गवळ गूण जाल्ल्या खातीर तेका जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर पांयां पदले पड संपूर्ण गूण जाल्ल्या खातीर तापाची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर देवान केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या हरसीत हांव तुका सोम्या जेजू हरसीत हांव तुका जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका हालेलुया 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 सर आमची त्या सवा आमचे इरादेव सालोरे समरिफात देवाक आमी भेटोवया 140 आनी 8 सणांक बरी भलायकी मेळोंक सालोरेसाच्या मजतीन 30 आनी 9 कुटुंबांक समाधान शांती मेळोंक 17 जाणांक सैरीक मेळोंक 20 आनी 9 जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळोंक एका भयणीची भायर पडली कार्यामणी पाटी मेळोंक त्या भुरग्यांचे ऑटिझम समस्ये पर्याय जावं 41 भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान बरी बूद मेळोंक 4 जाणांक बँक लोन मेळोंक 12 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 4 जाणांक मनाचें परिवर्तन जावंक एकल्याचो पासपोर्ट मेळोंक 19 जाणांक विजा मेळोंक 8 भुरग्यांचे राग हट पयस वचोंक 25 जाणांक मतीक समाधान मेळच्या खातीर सान लोरेसाची मजत घेवन जेजूच्या वर्त्या पवित्र नांवान सर्गीच्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याची कृपा मागया ನೇ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೇ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Alleluia Alleluia आमचे हात उबारया देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमची तेसमा आमची मागणे आमचे इरादे सगळीच्या बापाक पावो दे सान लोरेस ह्या घडये मागो दे Alleluia Alleluia देवान आमची मागणी ऐकून आमच्या आत्रेक ऐकून आमच्या आशा फळादीक करून कुडयात्म्याची फळादीक जावचे खातीर आमी मागया Alleluia 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 सांत लोरेसाच्या मजतीन 9 जाणांची पेंकट दूख पोटाची दूख 11 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावं ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक दोगांची विजा रिन्युवल जावं 13 जाणांचे बिझनेस बरें जावं तापाची पिडा कोंकली सायनस मायग्रेन गुण जावं 5 जाणांचे लिव्हर समस्ये फॅटी लिव्हर कोलेस्ट्रॉल गुण जावं
दोगांची किडनी पिडा, फर्स्ट ग्रेड किडनी पिडा, सेकंड ग्रेड लिव्हराची पिडा, पिड्साची पिडा, 16 जाणांची अलर्जी, त्यागांचे मुलाव्याधी, एकल्याचे सर्पसुत्तो, 11 जाणांची तकलेची पडापड, 5 जाणांचे व्हेरिकोस, गोमटीचे दुख, 4 जाणांचो बावळो दुख, 13 जाणांची पाठ दुख गुण जावचे खातीर मागया, 14 जाणांची दोळ्यांची दीस सारखी जावं, 21 जाणांची BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं, 4 जाणांची ऑपरेशन सक्सेस जावं, 5 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल जावं, 8 जाणांची डिलिव्हरी 7 वर्साच्या मजतीन बऱ्या तरान जावचे खातीर, दोगांच्या पांयांतले किळे, केसोळी, सामकुळां नपय जावचे खातीर, 9 जाणांचे पयण बऱ्यान जावचे खातीर, 13 जाणांच्या कामाची भद्रती मेळचे खातीर, 28 जाणांक बरें काम मेळोंक, 14 जाणांचे आमल पिवणे सुटका जावंक, 13 जाणांचे दिल्ले पयशे तांकां पाटी मेळोंक, भायर पडिल्लें भांगर मेळोंक, 8 जाणांनी चिंतलें काम बऱ्यान जावंक, 16 जाणांचे जाग्याचे समस्या पर्याय जावचे खातीर, 6 जाणांचे रीण फारीक जावचे खातीर, 13 जाणांची गांठी दूख, दोगांचे आस्थमा दूख, तेगांचे बें पयसांक, PSOS पिडा गुण जावंक, तेगा भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचे खातीर सान लोरेसाच्या मजतीन जेजूच्या वर्त्या नांवान बावडत्याच्या स्पिरितान बापाच्या नांवान बापा लागीं आमी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे नावान सान लोरेस आमची मागणी देवाला वळू दे. आमचो बापूय जावन, आमचे आवय जावन, आमचो भाऊ बहीण जावन सगळ्यांचेर देवाचे आशीर्वाद मेळो. देवाची कृपा, पवित्र आत्म्याची ससाय, पवित्र आत्म्याची कृपा मागून घेवया. तोच देव आमची मागणी आयको दे. आमचे खातीर देवाची कृपा मोळाप जावन, सर्गांत जावन, आकाशांत जावन अवस्थेचेर पडो बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. विशेष त्या पासत सान लोरेसाची मजत घेवन आमी मागता. एका भयणीचे गॉल ब्लॅडर स्टोन्स नापय जावं, संवसारात शांती समाधान येवंक, आमच्या भारत राष्ट्रांत कितें अन्याय जाता, हानी जाता ते सगळे आमी जाणाव. सगळे भुरगे युवा जाण स्टुडंट्स आज उठल्यात नीती खातीर, शांती खातीर. नीत आनी शांती हर एकल्याक मेळोंक, अन्याय आनी करतल्यांची मोत वाडोवंक. कोण अन्याय आनी तिकन पदवी जोडल्या त्या पदवेत तांकां देव सकला घालून दी. नीत कर, शांती कर, हे राष्ट्र समाधानाच्या वाटेर, शांतीच्या वाटेर हाडचे खातीर बऱ्या मनाच्या राजकीय फुडारांक पदवेक सोडोवचे खातीर आमी मागया. देवाच्या दयेन शांत समाधानाचें वातावरण आनी बरें वारें आमच्या देशांत वाळचे खातीर आमी मागया. आमी मागया विशेष तरान विजा रिन्यूवल जावचे खातीर एकली मागतात. एकल्याची कॅन्सर विशेष पिडा गुण जावचे खातीर, पांयाचो गाय गुण जावचे खातीर, मेलेशिया म्हणल्या भयणीचे PCS समस्ये परिहार जावन बरो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक लाग. एकलो भाव अनकॉन्शियस तो आसा, मोतीर येवचे खातीर ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर. ज्योत्स्ना म्हणल्या भयणीचे कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर, त्यागांक बरी सैरीक मेळचे खातीर एका भावाक ताच्या कामान येवचे आडकळे पयस वेचे खातीर आमी मागतना. जायतो लोक ह्या जागेर येता, जायतो लोक मागता. तांचे पासत हेरां पासत आमची मागणी घेवया. कोणा पासत आमी मागोवंक कयल्या, कोणा पासत आमी मागणें करूंक आसा. कोण हें रेकॉर्डिंग जाल्लें तें पळयता, विक्षण करता, तांची काळजा मनाचे आत्रेक आशे सान लोरेसा मरिफात देवाक आमच्या मागण्या करया. ಮೊಗಳ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡೆ ಬಹುದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧುರಗಳಿಗೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ದೀದಿ ಜಾಗಡೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಈರು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಪಿನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬರ್ಪೆರೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರೇ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಜರೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು
ದೇವರ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜರು ಪಂಪಿನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬತ್ತಿನಗಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧುನಗಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಡ ದಯಮಲ್ತ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇರಡ ಕರುಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಬಂಧುನಗಲಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ರಾಜನಿಚಾರ ಶನಿ ದೋಷ ನಾಗದೋಷ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವುಡು ಪಡೆದು ಇರಣ ನಟ್ಟುವೆ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಈ ಜಾಗಡಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅವು ಎಡ್ಡೆಯಾದ ನಡೆಪಾದು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಇರಣ ನಟ್ಟುನಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಯೋಜನೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದು ಕೊರಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರ ಅಡೆತಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಪಸಿದಿನ ಇರಣ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದು ಕೊರಲೆ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ದಾನ ಮಲ್ಪಿನ ದಾನಿನಗಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಜನೆ ಇರಣ ಈ ಯೋಜನೆ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾದ ನಡೆಪಾದು ಕೊರಲೆ ಪಂದು ದೇವರೇ ಇರಡ ಎಂಕಲು ಕೈ ಮುಗಿದು नट्टोंदुल्ला दयमल तेंकला प्रार्थने केले सो आम्ही मागे आमच्या सर त्याचा बसवतो इराजा बसवतो दग आमच्या आईल्या परगावान तो जायतो लोक आता येते असा जायतो लोक हांगासर असा तांच्या गल्फान त्याच्या कामाची भद्रती मेळोंक तांच्या कुटुंबान समाधान शांतेस मेळतो तांच्या कामान प्रमोशन इन्क्रिमेंट मेळोंक कोणा पासून आमी मागया गल्फान समाधान शांती संतोष येऊ दे खंयच्या इराद्या खातीर आमी मागता त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे इरादेव आशीर्वादान जाऊ दी म्हणून आमी हात उखोवन देवाची कृपा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन थंय एका देवाच्या नावान ह्या घडये सान लोरेस आमचे खातीर मागता मोरी माय आमचे खातीर मागता सात भक्त आमचे खातीर मागता म्हणल्या भवडतर आमी मागया हालेलुया 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 जेजू 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 आमची मागणी ऐक या पवित्र तळार आमी मागता देवान तुवें विसरून काडिल्ल्या जाग्यार मागल्या मागण्या ऐक सर आमची कामां योजना फळावरीत कर आयिल्ल्या लोकांक तूं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर पवित्र शक्तीन भर सर ह्या जागा बसोत धार्मिका बसोत आमी मागता सर तरची आडकळी पयस करू दे ह्या पवित्र तळाक दान दिल्ल्यांचेर आशीर्वाद कर touch with your mighty power anoint with your mighty power hallelujah 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 alam bala 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 देवाचे राज देवाची कृपा देवाचे समाधान शांती या राष्ट्रांत येऊ दे पावो तो पाऊस येऊ दे वेळेन बरें जाऊ दे रक्षकाचेर आशीर्वाद मेळू दे कुटुंबां पवित्र जाऊ दे सगळ्या भुरग्यांचेर युवा जाणांचेर आनी देशा खातीर वावुरच्या हर एकल्याचेर देशांत शांती समाधान येऊ दे सगळे बरें पड जाऊ दे नीत शांती समाधान येवच्या खातीर मागया जेजू आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक पवित्र आत्म्या आमचे मागणे ऐक सांदोरेस बापा तुझे लागी मागिल्ले मागणे तू ऐक हालेलुया 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 शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बगे मरण मरण सर्गा तुझे सांगता ससना देवा गोडसूचे बाग आमका सवेस्ता फवक आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग आमचो दीस पडतो रासा समकादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां Salores martira ama pasut vinati कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोसोवच्या खातीर प्रार्थुया ये सरपदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तो हें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं आता प्रधान याजक आमच्या सर कश्टां पिडे खातीर मागता देवाची कृपा आमी मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रेस्ता सगाणी संवसार सोम्यान दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे सरशीन पावोवंती सोमी तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पोदेदारान ससन देवा तुजी गुण करची सकत पिडे सुकडेनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी ओडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातका शिक्षा जावन रेवडलेले सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची आनी सर दूख तांचे तावन पयस कर
तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सा लॉरेन्साच्या प्रती मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजिलिकांत तुज्या दैवीक साहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय जांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियेवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयत तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पोतवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सर आमची पातकां बगसूं. जेजूच्या कडवळांतान वाळिल्लें तें उदक आनी रगात आमचेर पडों पिडा शिडा गुणसांव. पवित्र आत्मो आमचे पासत ह्या घडी आपली कृपा बापा पुता मनिफात आमकां फावो करूंक उबें रावया आनी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. काळीस्मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुरण्या तुवे माना कावयले कडपातां तुवे उदक वाळयले आरण्यांत तुवे माना कावयले कडपातां तुवे उदक वाळयले ताण भूक थांबयल्या सगळींच्या आत्म्या बिबोळ मुच्या भुकेल्या काळजा काळीस्मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका काळीस्मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो मोयचे लागीं उलयल्या आत्म्या मोयचे उतराण तुझ्या बरमोणाक मोच्या उतराण तुझ्या बरमोच्या मोणाक काळीस्मोचे आशेला तुका काळीस्मोचे ताणेला तुका मोन मोचे आशेला तुका कोंतीन भरलेल्यांक तुवें मुसयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले प्रियंतीन भरलेल्यांक तुवें मुसयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले पयस कर मुजी कोंत बेसाराय पयस दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीस्मोचे ताणेला तुका मोन मोचे
मोचे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುಣಿಯಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸು ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಮೊಘಲ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ अंगवार मोरी आशीर्वाद देवांका जिसूच्या पवित्र कळस आम्हा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद भगवान कोरेसा. आम्हा बसत विनंती कर भगवान कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.